Plana peymana Lozanê ya duyem li ser şengalê çîroka xweserî û erka PKK. Beşa duyem, krîza rojhilata navîn hêzên kolonyalîst û rastiya hebûna PKK li Herêma Kurdistanê û Şengalê. Hebûna PKK ya li Şengalê ku di sala 2014 da dest pê kirî, berdewamiya wê hêj jî bi tebahî nehatiye vegotin. Hewildanên PKK yên bi çîroka 12 gerîlayan êzdî rizgar kirin, efsaneyekî ji xwe çêkirî û tur rastiya wê jî nîne. Êrişên PKK yên li ser Şengalê û helwesta wê ya li hemberî operasyona azadkirina Şengalê divê roj bi roj bên deşifrekirin. Lê divê wateya hebûna PKK ya li Şengalê di asta herêmî û dîrokî da were zelalkirin. PKK ji nişka ve neşo Şengalê hinek hêzan ew birin. Ji bo bersiva pirsa kê û çima biriye. Pêwîst e pêvajoya krîzê ya li rojhilata navîn ku hê jî berdewam dike bi çend serdeman were vegotin. Sîstema siyasiya rojhilata navîn ku ji aliyê pêkhateya xwe ya siyasî, leşkerî û civakî ve bi pirsgirêkên mezin rûbirûma di salên 1990 de di destpêka salên 2010 de sê merhelên bilindbûnê çêbûn. Van lûtkeyan rasterast bandor li Kurdan û pêşeroja wan kir. Di lûtkeya yekem da di sala 1990 da yekem car ji aliyê sîstema navnetewî ve hatin naskirin. Di sala 1992 de bi parlamento û Meclisa Başûrê Kurdistanê derke ser dîka siyasî. Di lûtkeya duyemîn a sala 2000 de Kurd wekî hikûmeta Herêma Kurdistanê di sala 2004 de bûn xwedînasnameya siyasiya resmî. Qonaxa siyem a sala 2010 serdemek bû ku da rê li ber pratika Herêma Kurdistanê veke ku derbasî parçeyên din jî bibe û da pêşiya îradeya rêveberiya serbixwe ava kirinê bêw vekirin. Duwan her du lûtkeyên pêşî da rewabûna Kurdan xwe bi rêvebirin, derfetên aborî bi destxistin ew pirsgirêka xwe bê bawariyê derbazkirin bo hinek layana bo tirsekî mezin. Dema mirov bi vê perspektîfê li dîroka PKK ya salên 1990 di nêre rastiya PKK ya îro hêsantir dê fêmkirin. Em bi kurtasî vebêjin li rojhilata navîn a salên 1990 çar hêzên sereke yên kolonyalîst nedixwastin Kurd ji sînorên Lozanê derbikevin. İran, Iraq û Tirkiye û Sûriye. Demildest em li PKK binêrin, Abdullah Öcalan li Şamê di bin parastina Eseda dimîne. Li kêleka Apo fikirmendê sîstema Kemalîst Yalçın Kûçik jî heye. Serokwezîrê Tirkiye biriya Yalçın Kûçik Abdullah Öcalan agahdar dike ku dê li dijî wî suîqas bêkirin. Li aliyê din İran balkêştir e. Serokên PKK bi taybetî Cemîl Bayek li Urmiyê di bin ewlehiya îstixbarata Îranê da dijît. Têkiriya PKK bi rêya rêveberê wê Reza Altun bi rejima Saddam re jî heye. Reza Altun bi fermandarê artêşa Kerkûk Musilê ya rejima Saddam ra hevdîtin pêk tîne. Ji Sûriyê di ser Iraqê ra çekan tînin. Yani çawa dibe ku her çar dewletên ku ji Kurdan hez nakin di heman demê da bi PKK ra têkildar bin. PKK vê mijarê bi zîrekiya siyasî Abdullah Öcalan vegirê didin. Dibêje Öcalan her kesekê bikar tîne. Lê di rastiyê da PKK tu kes bikar neanî. Belku hemû dewletên herêmî PKK ji bo berjewendiyên xwe wekî cehş bikaranî. PKK di destpêka sala 1990 da dijminatiya hemû rêxistinên Kurdên li rojhilat kir. Li ser sînorê Geverê cihê çend mefrezeyên pêşmergeyên PKK ya Îranê nîşa pastarên Îranê dida. Dîsa di Gulana 2001 da 15 endamên Partiya Rojhilatê Kurdistanê gel serokê wê ya agirê sor li Herêma Keleşînê radesî dewleta Îranê kir. Dewleta Îranê piraniya van kesan ku sekreterê giştî jî di nav de bû îdam kirin. Di berdêla wê da çî bibe bila bibe İran herêmên PKK bombabaran nake. Cemîl Bayek diçe Tehranê û bi balafirê diçe Şamê. Bi veşartina van rastiyên dîrokî tê hevêkirin ku herkes baweriya xwe bi aqilmendiya dîplomatîka Öcalan û PKK bîne. Lêbelê rewş wiha ye. PKK bi qasî ku li dijî rêxistinê Kurdan şer kiriû Kurd ber bi sîstema kolonyalîst ve kişandî li gel dijmin qedrê xwe heye. Lûtkeya duyemîn û siyemîn a krîza rojhilata navîn gelekî bi hev vekirê dayîne û Iraq Başûrê Kurdistanê navenda wê krîzê ne.
بدیتنا وی راستیه دولت روشلتا نابین پشت ایرشا لسر برجین امریکا 11 سال 2001 او روخاندنا رژیم صدام سیاستا بنابندا عراق مشاندن بچکرنا آخا حرم کردستان و بازارکرنا ایراده وی و حتی جناب برنا ستاتویا فدرال وکی پروسسا نو دیار دبه بی کو ام هورگیلین و پیواجوه کردستان شیروه بکن ام دکارن دبن 6 سرنوان بنرخینن یک عبدالله اوجالان لی امرالیه دبن کنترولا دولتا ترکان دا اعلان کرنا آگربستا سال 1999 نهانو به بریارا یکی خزیران 2004 دا به داوی کرنا و پیواجویه. دو حکومت عراق یا شیعه و آلیگیر ایران برینا موچه حرم کردستان و مشاندنا سیاست آلوزیه. سه ایرشین داعش ین سر حرم کردستانی. چار بجیکرنا پکک جعالی ایران و لسر سنور کردستان لسر خانقین گرمیان کرکوک و حتی شنگالی. 5 خیانت و داگرکرنا کرکوک در اخصنا پیشمرگه جنافچه ناکوک. 6 و گوهاستنا دهاتا پترولا کردستان جبو بغدای و حولدان جنابرنا آبوری دبن وان 6 سرناوان به واژه کمپلو ایمها کرنا کردستان ارکتاریا پکک نه تصادفه. د سال 2000 دا لدجی دستکفتن حرم باشور کردستان دولت ایران و ترکیه PKK در خسر دیکا سیاسی حرمی دولت ترک د سال 1999 نهانده جی PKK را نگود دوجی چکان بردن گود PKK لباشور بجه ببه PKK وکی آمورک لباخ و گرتو د سال 2014 دا دما کو حوجه بو در خسر دیکا شر بگومان اف پنگاوا کو PKK جرا دبیجه یکی خزیرانه به ایراده و اریکرنا دولتا ترک شه بو اف بواجوه کو ایرو دولتا ترک لسرانسری سینور حرم کردستان بجیه بونه و دمه حاتی پلان کرن ایران جی سیاست که به همان شوازی مشاند پشت ایرشین داعش ایران پلان خل دجی حرم کردستان کو بر به کرکوک و دشتا نینوه بشه خز دوره ده خزیران 2014 ده نیشیوان بارزانی با تهران هاتبو و خواندنو جیرا گوتبو ام گاوین و ین سر بخوابونه قبول ناکن گر هون لدیجی متف بگرن ام لدیجی و تف بگرن گر هون پارتین روشلات اکتیو بکن ام جی ده انصار الاسلام و PKK چالاک بکن ایران به وی حلوستا خواه اشارت پیدا کو اوی چی بکه هزا کود تباقا 2014 دا PKK آنیه کرکوک ایرانه پاریزگار وی دمه یک کرکوک رحمتی نجمتین کریم وی دمه و هانی زمان ام هاتن آگاهدار کرن کود دما داعش در دورا کرکوک چارکیه کی بکه کومک هزین قدس این ایرانه ده کرکوک بپاریزن پشتی مه که جمر را گوتن کود PKK ته کرکوکی بالا فرگه ها کبن جوان را بالا بکن یعنی هزا قدس یا ایران بحث دکر PKK بو ایران PKK آنی کرکوکی دما کو جبو کامپا مخمور پشت ایرشین چتین داعش شانس و گوهاسنا کامپه چی بوی PKK به اصرار خلق وارگه و گیران کامپا مخموری او یک جبر به جیبونا نابرا باجار کرکوک و موسلی بو او بریار بغدای هات داین ده سردانا ریوبرین PKK صابری اوق و رضا آلتون آل بغدای دا بریار هات داین که PKK لسر خطا کرکوک موسل شنگال بجیب ببه یکو او ارگانیزه کریجی به گمان ایران بو یعنی جی سال 1990 و حتی نها هبونا PKK بو باشور کردستان جعالی دولت کولونیالیست و حاتی پلان کرن ده چرچوه پلانا برای آنتی کردا دی کرن دماکو ام به راستیا دیروکی لهبونو دونداریا PKK یا شنگال بنرن و ارکومیسیونا PKK زلالتر وره فهم کرن گوتا گوت کن وکی کود 12 گریلان هزاران ازیدی رزگار کرنه تنه چیروکی که جبو کسین خشیم و سیاست نزان تی گوتن